uze nk'abariya banjye batari nabi. Kurumva uwo muntu we arico wamunganya naco, ikindi akagukura muri buriya bushera bwa patanisha, ukaburya, ukaba woga, ukaba wambara, abana bakaba basa neza. Nkuno mugabo urebe afite inshingano, niwe wishurira abana ishuri, aza sohoka gutya nta munsi waremwe n'Imana azaja mu kazi ngo aveyo nta kinazaniye abana. Mu rugo haba huzuye ibipupe, ibitente, ibidori, umva haba huzuye ibintu byose. Kubera iki? Kubera yuko Imana iyo yagutindije ahantu cyane izi gutegera. None se urabona Imana yari kuntede ubutayu nari mbayemo imyaka 7. Ndibuka ko banamubwiye tumaze gusora invitation, baramubwira ati uzi uwo mukobwa ugiye gushaka, yo niyo ndaya ya mbere Nairobi ikuriye izindi zose. Umugabo nawe agiye kubasubiza arababwira ati ni indaya, ati ngewe rero iryo zina ry'uburaya mwamuhaye niryo nje kumukuraho. Baramubwira kugeza urwego bamubwiyeho nanje ubwanje ndatitira, ariko byose akabinyoherereza. Ariko ampagararaho aravuga ati umva nkubwire, ngewe nzaguhagararaho, nkundira abana. Na rya joro ry'ubukwe rero, rya joro ry'ubukwe kurya abantu bavuga ngo baratashe, none urumva nk'iyo ufite umwana urabanza ukamusiga iwanyu, nk'abasingo mada bacu baza bashaka, urabanza ukamusiga iwabo kugira ngo umugabo yaravuze ati imodoka yacu nyine yaravuze ati umva nkubwire, ntago imodoka twebwe twagendamo. Uwo munsi twebwe tukiva mu rusengero ni nabwo twatahanye n'abana. Yaranze ndamubwira reka abana mbafate mbajane, rero bisiko mfite musaza wa Jana, reka abana mbafate mbajane. Yaranze aravuga ati nta hantu ujana abana tugomba kujana nabo inzu nini, nta kibazo ntibabura aho barara, nta matera babuze, nta rero ntago waja kure y'abana. Burya twinjije abana mu modoka nyine turatahana neza cyane. Umugabo rero urumva nk'umugabo nk'uyu ntacyo wabona umwitura uretse gusa kuzajya ukomeza ukamwubaha. Buriya n'umugabo wagukura ko yankuye mu bushera, rega Kayore ibaze nawe muri buriya bushera bwa patanisho, kandi patanisha ayiwe ubu ngubu yabaye mbi, ariko akagukura patanisho si nk'irya mbere gatukibamo mbere, ubu ngubu yabaye mbi cyane. Akagukura muri single room, akakuguma mu buzima bwo gukomeza guhangayika, ubuntu ufite ibyo urya bimeze gutya, uri murarira abana, uno munsi abana bagiye ku ishuri babirukanye, urumva nyine ubwo buzima bwose. Buholande, mu Swiss, ahantu mwese na Afrika mwese, mu Rwanda, Barundi, abantu bose aho bumva runo rurimi rw'ikinyarwanda tuvuga, muhawe kaze. Tukaba twagiriwe amahirwe uyu munsi, tukaba twakiriye abavandimwe kuri channel yacu badusuye. Karibu. Hello guys, mumeze gute? Murakomeye? Tumeze neza, twishimiye kubana namwe aho muherereye hose, abari mu gitondo, ababyutse, aho muherereye hose. Imana yo mu ijuru ibagasanire. Hindukira TV mukore subscribe, murayikinge, mutere comment, kandi mukaze mutera comment, mbe muze mutera inziza gusa kugira ngo baduheze kurasha. Ko turabona hirya yaho hari undi mushitsi nawe yo kwivuga. Hello guys, ndabaramukije mwese. Rero murakoze cyane abari muri bihugu bitandukanye, yego, abari mu bigo Hollande, mu Swiss, eka muri Amerika, eka ahantu hose, Imana ibamugisha cyane. Sawa, murabyumvise, mukomeze mugira commentaire, kandi mugira commentaire nziza cyane, Imana ibamugisha. Asante. Murabyumvise abavandimwe bamaze kwivuga, ni kapo ko mubireba, ni kapo nziza tumaze iminsi tubona kandi ishimishije, tukaba twagize ngo badusangize muri amwe muyo babitse kugira ngo bigende neza. Mutone, mumeze mutese mu buzima bwe? Tumeze neza, turakomeye. Amakuru namwe mumeze neza? Tumeze neza kabisa namwe? Natwe turakomeye. Ndabona ibintu bimeze neza cyane. Izina ry'Imana bimeze neza, ntaco dushinja Imana. Imana rega ni byose. Ni byose, kandi urabonaga ko nicaranye n'umutware ubu nyine
nawe ndagira ngo kurabibona ko nsa neza. ni ukuri maze kubibona narabyishimiye birenze usibye gusa kuko nari narabuze umwanya wo kubegera tuganire tumenyane na bofu karibu mu muryango narabirangizaga nkavuga ati tuzabonana ryari twagira gutya tugahushanwa ariko bibaye byiza ko tubonanye karibu kuri channel yacu. Ni ukuri kwibana nishimiye nanjye kuza kuri channel yanyu murabizi ko muri abantu banjye naje nyire ngo tuvuge mawiri matatu nta kundi. Ese muto kw'ibihugu bitandukanye mwamenyanye gute n'uyu muvandimwe? Okay, uyu muvandimwe twamenyanye mu Rwanda. Mu Rwanda turi yasengeraga muri Zion, ngewe nari umwana muto nyine nicagiye muri Zion hazaga haba amaveye tukajayo, ariko twari abana twese turi batoya turaho bikomeye nyine nta bintu bihari by'urukundo. Twaramenyanye turamenyana, tumaze kumenyana turibwirana tubishuti ubugenzi gusa nta kindi kintu gihari. None rero ubwo biza kugera igihe aragenda tuza kuburana kuko nje nayisenza hano muri Kenya. Nza muri Kenya. Iwe noneho mwanya wo kuza muri Kenya na waje hehe aje Burundi sinzi ibyo yaragiye kurebayo. Ubwo ageze i Burundi turaburana, urumva twaraburanye haciyemo nk'imyaka itatu. Ubwo se wagiraga nk'amasezerano ko uba oya cyangwa yagiye turi inshuti gusa bisanzwe nta rukundo ruhari nta bintu byinshi ko twese twari abana. Nonoga turangije turavuga ati suku noneho urumva turaburana imyaka 3 irashira tazi yari na waya tazi yari ntayo. Nonoga za kumbona kuri Facebook aranyandikira ati bite ni byiza kubera ko kuri profile ye ya Facebook haba ifoto bitamumeya turandikirana turavugana turongera turavugana. Tumaze kuvugana gutya telefone yanjye baca barayiba. Pole ubwo wongera hacamo nk'undi mwaka ndumva bikomeye umuntu hacamo twongera twandikirana twongera tuza guhura. Yaraje hano muri Kenya nanje ndi hano muri Kenya ubwo twongeye guhura. Hanyuma ibintu nyine bigenda neza, reka komeze we yakomeza, hanyuma nanjye ndagenda mwakira. Karibu mikoro ngana nawe tubwire icyo dusangize. Urakoze cyane. Asante vuga story nyine nge naringejejeho waje muri Kenya turabonana mikoro z'umusangize. So uko byagenze maze kugera ngaha muri Kenya siningene byagenze dukubitana nari kuri Facebook. So ndi kuri Facebook mbona Jean Pierre wacu yari pastor uba hano niwe wari umushumbye no mu Burundi aragaruka kandi urumva uwo mu pastor aje muri Kenya arongera arashumba. So kubera niwe yari umuvyeyi wanje mu mwuka niwe yandeze. So rero ko byagenze sukundi nuko naciye mpamagara pastor. Maze guhamagara pastor nakuye inamba kuri Facebook ndamutelefona. Maze kumutelefona ndamwibwira. Maze kumwibwira arambwira ati wow ngo ni byiza cyane. Ndabwira ati ariko shaka kuzoza kuri church. So rero maze kugenda kuri church tukubitana n'uyu muntu kuri church. Ariko narabanje kugira ndavuga ati se niwe cyangwe nguma meze gucya. Ahantu rero twagize kubera Jean Pierre yaciye avuga ati abantu bakeneye kuduga umusozi. Noneho rero dusanga twisubiye kwisanga ku musozi. Tumaze kwisanga ku musozi tutangura kugira iki mugankamura nkavuga ati ndakuze wewe kuma mfite amakenga sizi ngene byageze turiko turaganira. Reka ngufashe gato murasimbuka. Ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze tumaze kubona nawe yaraje muri Kenya nanje ndi hano kuntu byagenze
iwe yari aba Kasarani nanjye ndi hano Kayore. Ni ukuvuga noneho turavugana tuza guhurira kuri iyo Facebook, dukomeje twangiye gura Facebook, noneho turavuganaga kuri WhatsApp. Noneho tuvuganye kuri WhatsApp noneho arambwira ngo arashaka ko tubonana kuko nawambwira ko ari muri Kenya, nani ndambwira ni byiza kuri muri Kenya. Tugeze kuri etape yo kubonana, ubwo urumva ku rusengero rwacu twebwe abaririmbyi twari dufite amasengesho yo kuja gusengera mu butayu hariya Ngongo Hills, uwo musozi uba Ngongo Road. Noneho turagiye tugezeyo, nahise muhamagara ndambwira ni yewe niba ushaka ko tubonana ngwino hari umusozi tugiye kuja gusengaho urahana noneho tujanega mbamfashe kuko dufata imodoka imwe nka kuriya iyo mugiye mu bukwe mufata imodoka imwe, noneho twebwe tugiye ku musozi dufata imodoka imwe, nta kwa kundi ngo umuntu yitegere ku giti ciwe. Noneho tumaze gufata imodoka imwe turajana, ntitwicaranye, yicaye ukwe nanje nicara ukwanjye, tujana gusenga, tujana ku musozi. Tuvuye turasenga tuvuye ku musozi gatuvuyeho umugabo ga nibwo kuza komezaga. warugeze ku musozi niho kuza tutangura kuganira ariko naramukunda cyane. Noneho maze kugenda gutyo tuvana ku musozi, tumaze kuvana ku musozi ndibuka ko byaragize nyene n'umutima nawe biramwangira. Noneho ndamubwira ati ese twashobora tukicara ahantu tukaganira. Noneho rero twicara turaganira, tumaze kuganira ndamubwira ati rero ndumva nyine ko ratontu genda nyine, ndavuga ati reka nikubwire. Ndabimubwira byari bikurimo ndabimubwira kumbwira ko dukundana. Urumva naramubwiye n'ukuri je numva by'ukuri twokundana kubera ibimenyetso nayo mbifite. Cyanangaje Imana ni hatari. Uyu Imana yari yamumbwiye ko avant. Imana yari yamumbwiye avant. Noneho maze kubimubwira ndamubwira ati Imana yambwiye ibimenyetso ibi nibi, irambwira ati tuzahura abyibushe yirabura. Nyine ndabimubwira nyine, nawe arambwira ati uzi n'amakuru, nanjye Imana yari yampaye ibyo bimenyetso. Mugabo ikintu cyanangaje mwe, none se umuntu twari turi abantu nyine b'abacuti, ibintu bisanzwe n'ibyo bintu ntibyari no muri gahunda pe. Ariko ndasanga nyine namaze kugira, ariko hari n'umuvugabutumwa yambwiye ati Imana izagukorera ubukwe kandi Imana izaguhuza n'umuntu w'umugisha. Nukuri turagira nyene ndabimubwiye ikintu yambwiye, arambwiye none se ko nkwemereye, none se urubanza bimeze gute, bizagenda gute? uwo ni Mutoni uyu nyene. None bimaze kugenda gutyo ndamubwira ati Imana ni ibizi, yatanguje ibi n'ibindi zabikora. Noneho haheze igihe Imana irambwira ijambo, nari Bakasarani. Irambwira ijambo, irambwira ati jana nujya muntu mujane ku musozi, hari icyo nkeneye kuvugana nawe. Ubwo turagize iki, ndamutelefone kuko nyine ndavuga ati ese uyu muntu kweri nkarabe n'ingene twahora dukina, n'ingene twahora tuganira, ndavuga ati ibi ntabwo byavamo pe, tuzavamo. wenyine aramubwira ese by'ukuri uranyemera by'ukuri nyine. Noneho ndibuka ko twajyanye mu modoka, tujanye mu modoka nta numwe yavugishije n'uwundi. Turashika ku musozi, dushize ku musozi turasenga. Tumaze gusenga ubwo nyene connection y'Imana iramanuka. Imaze kumanuka Imana imbwira ijambo, ndarimuhereza. Nawe nyene sije narisomye, ndambwira ati isome, ararisoma, aravuga ati twimanuke tutahe.
noneho tumaze gutaha turataha ni ukuri je gusa viziyo y'iwanje uko byari bimeze narakora nari ukuntu nakunda kugira iki nakunda kubika udufaranga ikindi nacyo nshaka kugira no kubwira abajene ugasanga nk'umujene ariko aragerageza aronka amafaranga ugasanga amafaranga ariko ayapfisha ubusa ugasanga aronka amafaranga menshi ariko ugasanga ya mafaranga nta cyamumariye mbwira abajene n'abapapa numbe ufite ako gacu uba ugerageza kukagira iki kukajera kuko ni kamaho so je rero niko byagenze ariko ko nagenda mbika amafaranga haheze igihe bankura mu kazi bankuye mu kazi ariko ne nabizi ijambo namubwiye ati uzi n'amakuru jewe simbona mfite amafaranga makenya ariko aya nkeneye ko dukora ubukwe ngira nkubwire ubukwe twabukoze turaba uyu naje twege ikintu nakoze navuze ati harageze warambwira ati so n'umusazi wewe ndambwira ati hageze noneho niko byageze ariko maze kugira guco naragenda dugu ku musozi ndasenga Imana maze gusenga Imana irambwira ijambo irambwira ati genda ndi kumwe nawe ngira nkubwize ukuri nagiye gushiramo ingufu zanje ariko ntangura ku byukuri byo nakoze byari bikwiye kuri jewe ariko ngira nkubwire ko nagiye ndabona utuntu hirya no hino ariko je ne nakoze bikwiye narabonye support ikwiye mbona abantu batandukanye so rero nico turakora ubukwe nukuri ubukwe bwacu bwari bumeze neza cyane warabubonye bwari bumeze neza cyane kandi abantu bose baravuga ati ese kuko uko bamubona hari n'ijambo yambwira ati ese uzakwemera kwemera amagambo ndamubwira ati jibyo ntacyo bimbwiye ikimwe nuko nagukunze by'ukuri ngira nkubwize ukuri urugo rwacu ni Imana yari nubu tubona aho tuba turi mu rugo turarabana tukaja dutwengana kuko twibutse ivy'Imana yakoze ngira nkubwire ko ngira mbwira n'abapapa n'abadukurikiranye umuntu wese aho bari hose ntakagerageze kwihebura hari Imana kandi Imana ivuga icyo nshaka kuvuga sikindi shaka kuvuga ko by'ukuri ugasanga nk'ingo ugasanga ntibari ko barahuriza ku bintu ugasanga bari ko baratana ku bintu kandi bari bakwiye guhuza ngira nkubwire ko by'ukuri nimwaje hamwe mugahuza ibintu byose bizagenda neza urabona uyu mugore wanje ndamubonye naho noba nashavuye gatonya gusa nkamubona guca gusa cyantwenge ishavuri cyarihera kubera iki kuko ndamubonye guca gusa isako kantu kutakati urumva akira ko nukuri kw'Imana naza kukavuga kubera kuko komeza data urumva nukuri ngira nkubwize ukuri hari n'ikindi kintu yambwiye arambwira ijambo arambwira ati ese uzanyemerera abana ndamubwira ati abana n'umugisha kandi umuntu yanga abana kandi menyesha cyane no kuba bariko baradukurikira numba waragize umugisha ukaronka abana n'umugisha umwana ashobora kugukura ahantu udashobora kwibaza ngira nkubwize ukuri ukunda mubona n'abana ndababonye tukabona twicaye muri sale nubona nkubwize ukuri naho tuba twaburaye nta karorero nta munsi turaburara nta munsi turabura kuko ndakora urumva ariko ngira nkubwize ukuri ndababonye ngaho gusa nkababona gusa numva umutima wanje uruhutse
hari n'umunsi namubwiye ati umuntu atashatse hari n'umugenzi wanjye aheruka azogira mariage namubwiye ati bro ukoze ikintu cyiza cyane kubera iki gushaka hari ibintu hari n'ibyiyumviro bigaruka hari utangura kwiyumvira hari ikintu nkwiye gukora so rero ngira mvuge ko kumubona guca ndamukunda cyane kandi nawe arabizi so nivyo mbwira n'umuntu wese yoba yarihebye yes hari abantu usanga kenshi usanga barihebye bikomeye ugasanga mu ngo urabona mu ngo ugasanga ni ibidaje gusa ibintu bitagenda nta macupa urumva ugasanga nta kintu kiriko kiragira kiriko kirapasa ariko ngira nkubwire aho muri hose umuntu wese cyangwa abajene ari mu ngeso zitandukanye yarakwiye kugira iki gufata umwanzuro niyo afata umwanzuro bizomushikana kure Imana ibaho umugisha cyane yemwe abadukurikiye mwumvise umugabo Mutoni yahuye nawe ni marayika n'aba bagabo bakenewe apana kuba guhura n'umugabo wumva ato kwihanganira ibibazo by'umugore we muto wamwakiriye gute umaze kumubona yewe uyu mugabo ga muvuzeho no mutindaho kuko ni igisobanuro kirekire ku buzima bwanjye nuko byagenze Imana yadukoreye ubukwe idukorera ubukwe ku mufuka wacu gusa intwererano zo gusa nanjye yego nubwo nari mfite n'umurya ariko nyine ni bya bindi apana kuvuga ngo nka kurya tuzadukora urubanza rugakorwa ngewe buri kintu cyose ibya dekorasiyo ibindi byose n'impeta n'inkweto buri kintu cyose cyari ku mufuka wanjye ese muto tuzi kugira umuryango gute byagenze umuryango warakora hoya umuryango wanjye yewe umuryango wanjye wambaye hafi kumba hafi gusa bambaye hafi ariko icyo nashakaga kuvuga ntago ari ukubera yuko umuryango utigeze ubikora oya ahubwo nuko ngewe nshatse muri make nshatse kuvuga ko ngewe nashatswe n'uno mugabo yari ipanze ni nko mu rwego rwo kwanga reka tuvuge kugorana nyine nk'umusore aravuga atumva ngewe ubukwe ngomba kubwipangira arabupanga ariko umuryango se wanje wobora umuryango wanjye ntago wobora warishimye kandi iradushyigikira twese ku ruhande ikindi kintu njye nabaza bofu ese bofu yakuyeho imbaraga ko bigoye kugira ngo ubone umusore wemera kuja mu rugo rw'umukobwa wabyaye kugira izo mbaraga we wazikuye hehe kugira wemere umukobwa wabyaye nzamona abahungu benshi bibagora we izo mbaraga wazikuye hehe so icambere reka nkubwire ikintu kimwe by'ukuri numva warakunze umuntu ukamukunda by'ukuri reka nkwereka hari ukuntu gukunda ubujyajya turakumva hari ukuntu gukunda k'ubujyajya ugasanga uko gukunda kwawe nta vision umufitiye sibyo ugasanga hari icyo umukeneye ko so jere si cyo nari ndamukeneye ko ahubwo hari ikintu nari mukeneye ko c'urumuri sinzi ko utahura urumuri icyo ari cyo sindabyumva neza sobanuraho buke icyo nshaka kuvuga si ikindi icambere abahungu benshi hari ukuntu usanga amukeneye wenda bajyamane ugasanga akeneye ku zindi ku nyungu ziwe so jewe inyungu nabona sibyo sinashaka kumukinisha kandi sinashaka kuko inzi neza urabona umuntu akuriwe ikinuma akakugira guce kirababaza sibyo imagine rero umuntu agucumita indani mu nyama urumva ko uzokwamana cyagikomera ikindi
hari gusanga umuntu yaramanye igikomere indani sibyo ahubwo wowe uza kugira iki uza kugira ukivure urabyumva so je naje rero kugira nshobore kugira iki mfate bya bikomere byose ubihanagure byose mbigira iki bihanagure urabyumva yahuye na marayika urabyumva nashatse reka nkasubiremo neza urabyumva uko namubona sibyo sinzi ko umaze kubona igikomere hari ukuntu ushobora kugira ugakomereka sibyo noneho cya gikomere ukakinyegeza sibyo wewe yaranyegeze sibyo ariko arabura umuntu n'umwe ashobora kugira iki kuvura cya gikomere kuko kijya gikomere kiragira iki ukironkeye umutuku yiye kirakira sibyo so rero ibikomere uyu mugabo ni nka marayika imana yanyohereje uzi kugira ngo ubone umwana w'umusore umugabo wanjye ga ni umusore ntiyigeze ashaka ntiyigeze abyara ntiyigeze bino by'ubuguruguru by'abasore ntabyo yagize umugabo wanjye yari umuntu wavuze atumva nyine urabona ntabwo ni umugabo muremure mwiza mana ni mwiza ni mwiza tuza duhura n'abapapa bakuru b'abanyamurenge baza banamwitiranya nyine bakagira ngo ni umumambure noneho rero nuko yabashatswe murumva akagira ngo ni umuntu ashakaga umugabo imana yari intindije mu butayu noneho ngashaka umugabo uretse no komora ibikomere uri na presentation Uriane ari presentable ni mwiza arasenga noneho nashakaga n'umugabo nkundira abana ku buryo azagenda urebe nawe kugira ngo ubone umugabo w'umusore umutipe w'umusore ugushaka n'abana babiri bakuze nk'abariya banjye batari nabi kurumva uwo muntu we arico wamunganya naco ikindi akagukura muri buriya bushera bwa patanisha ukaburya ukaba woga ukaba wambara abana bakaba basa neza nk'uno mugabo urebe afite inshingano niwe wishurira abana ishuri azasohoka gutya nta munsi waremwe n'Imana azaja mu kazi ngo aveyo nta kintu azaniye abana mu rugo haba huzuye ibipupe ibitente ibidori umva haba huzuye ibintu byose kubera iki kubera yuko Imana iyo yagutindije ahantu cyane izi gutegera none se urabona Imana yari kuntede ubutayu nari mbayemo imyaka 7 ndibuka ko banamubwiye tumaze gusora invitation baramubwira ati uzi uwo mukobwa ugiye gushaka yo niyo ndaya ya mbere Nairobi ikuri izindi zose umugabo nawe agiye kubasubiza arababwira ati ni indaya ati ngewe rero iryo zina ry'uburaya mwamuhaye niryo nje kumukuraho baramubwira kugeza urwego bamubwiyeho nanje ubwanje ndatitira ariko byose akabinyoherereza ariko ampagararaho aravuga atumva nkubwire ngewe nzaguhagararaho nkundira abana na rya joro ry'ubukwe rero rya joro ry'ubukwe kurya abantu bavuga ngo baratashe none urumva nk'iyo ufite umwana urabanza ukamusiga iwanyu nk'abasingo mada bacu baza bashaka urabanza ukamusiga iwabo kugira ngo umugabo yaravuze ati imodoka yacu nyine yaravuze atumva nkubwire ntago imodoka twebwe twagendamo uwo munsi twebwe tukiva mu rusengero ni nabwo twatahanye n'abana yaranze ndamubwira reka abana mbafate mbajane rero biziko mfite musaza wa Jane reka abana mbafate mbajane yaranze aravuga ati nta hantu ujana abana tugomba kujana nabo inzu nini nta kibazo ntibabura aho barara nta matera babuze nta rero ntago waje kure y'abana burya twinjije abana mu modoka nyine turatahana neza cyane umugabo rero urumva nk'umugabo nk'uyu ntacyo wabona umwitura uretse gusa kuzajya ukomeza ukamwubaha buriya n'umugabo wagukura ko yankuye mu bushera rega kayore ibaze nawe muri buriya bushera bwa patanisho kandi patanisha ubu ngubu yabaye mbi ariko akagukura patanisho si nk'irya mbere gatukibamo mbere ubu ngubu yabaye mbi cyane
akagukura muri single room akakuguma mu buzima bwo gukomeza guhangayika, umuntu ufite ibyo urya bimeze gutya urimo urarira abana, uno munsi abana bagiye ku ishuri babirukanye urumva nyine ubwo buzima bwose. Noneho umugabo akagukurayo kandi reka nkubwire, nabura ibindi byose ariko ibiryo mu rugo iwanjye ni ukuri ko Imana biba byuzuye. Inzu y'abandi Imana nta n'umunsi umwe ndabura renti yo kwishura cyangwa ngo ndenze amatariki. Umugabo yarambwiye atumva nkubwire, ngewe no kuba nakora ngo mvuge nkora utuntu twanjye tw'amaboko no kugira ngo ntwinjiye tuba twarinze ubundi abashaka yarambwiye tuzicare ube nk'umwamikazi buri kintu cyose uhere kuri wowe, uhere ku mwana, uhere ni izina ry'Imana. Ndavuga ati ko nari mfite n'urugendo nararuhagaritse, nari kuja hanze ariko ndabihagarika. Ndavuga ati bigende gute, sinamusiga. Urumva nibyo aba ari kuvuga gutyo, ariko tunabwira n'abantu mu miryango yacu, mu miryango yacu hari igihe tugira nk'abakobwa bakuze bakarinda bakura wenda batarashaka mu miryango yacu akenshi. Ariko reka nkubwire, nta kure cyane Imana itakura umuntu, nta na kure cyane habaho Imana itakugeza. Ntiwihebe, ntugire ikibazo, umugabo uzomubona. Haracari 7,000 Imana yisigarije bitarapfukamira abayari. Imana se ni Yasumani, Imana si Yasumani, Imana izikora nk'Imana mu bumana bwayo. None nawe ga rero ihangane, bizogenda neza, nubwo no munsi bitameze neza ariko nawe bizogenda neza. Uzuza kuri iyi kamera wamuvuga ati reka ndebe Mutoni ko yavuze gutya na gutya na gutya, ese nanje byankomeza nuko ari ukuvuga ngo ni mwijoro turi gukubita vuba tunyuramo, bumvishe nta bya propose twavuze, bumvishe muri make turi gukubara, ariko tuzagaruka neza tuvuga amakuru, umva ikirenge ku kindi story, umva muri make tubatere story, umva n'ibindi byose bya nyuma y'ubukwe. Ikindi nshaka kuvuga, shaka kubwira abajene batarashaka. Hari abajene usanga bafite amafaranga ariko ugasanga ikintu cyo gushaka ugasanga ni kwiyambarira gusa. Nshaka kubwira abajene ko gushaka, hari uwambwiye ati ngo ushatse ngo wizaniye umwaka, ntabwo ari umwaka uba wizaniye, ahubwo ni umugisha. Kuba jewe narashatse byampaye singene navuga, ubu ndamenye n'ingene nshobora kuvuga ati umuryango hari cubuzi, ariko mwako kanya ntibyari bimeze guco. Rero ngira mbwira abajene murondere by'ukuri mushake, kandi byaba byiza cyane. N'abafiye namwe mwibaze ko umunsi wanyu urahari kandi bizagenda neza cyane, kandi twize neza ko tuzaza mu bukwe bwanyu, tuzaza mu bukwe bwanyu cyane. Murakoze. Mukiri aho ngaho tugeze ku musozo, ariko byo kuri mwumvise inama bano bantu bavuga, ni abantu bafite ubwenge bwihariye. Hari abantu bakunda gutera komante, ibyo kuri bano bantu bafite ubumana, bafite discipline mu byo bavuga, ni abantu bameze neza. Nyuma se y'ubukwe byagenze urugo rwabaye uburyo. Nyuma y'ubukwe urugo rumeze neza, ndishimye, natwe ko turabibona, abanyitayeho. Ni ukuvuga ngo ubuzima bumeze neza, ni sawa sawa kabisa, nta kibazo mfite mu rugo. Mana, umugabo ntacyo mushinja, icyako agerageza gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo mbeho nishimye, mbeho meze neza, n'abana tumere neza, niba utwitayeho dufite amahoro yose. Ntago ari umugabo uzana umwiryane kurya abana bagera mu rugo agatontoma abana bakiruka. Ni umugabo ukina n'abana, tuba turi kumwe atashe, ni sawa. None urugo rumeze neza cyane. Ese Muto, akabazo wasubiza abantu hano ngishaka kukubaza, nk'abakobwa bamaze gukura, tubaheze inama kuko bobyara abakobwa
nibyo navuze kuri biriya biriya byo muri bene wacu bariya abantu baba bakuze muri bene wacu mu muryango nyamurenge bibamo. Rero nimba wa mukobwa ukuze nta byo kuvuga ngo sinakugira inama ngo ubyare, ariko njewe uko mbyumva nkanje Mutoni wobyara kuko umwana ni umugisha, kandi umwana ntaza abura uko abaho, kandi n'uwo mugabo wagukunda ukuze gutyo yo nagukunda n'umwana. None jewe simba afite babiri tankunze nabo simeze nabo, ariko ni ukuvuga ngo nawe gaho kugira ngo ukure uzanabure n'umugabo ubure n'umwana ntago byavamo, ugira akana. Ariko kandi nanone iciza twebwe twakwifuza nuko twakwifuza yuko Imana yaguha urugo ugashaka kandi bizaza ntiwihebe. Iby'ukuri tugeze ku musozo, ni kuri ijya channel yanyu ya Hindukira TV, mukore share, comment, subscribe, kandi icyo tubasezeranye hari part 2 izaza ni moto murabyumvise. Mutoni afite ibintu byinshi ubu nahiriye byinshi ashobora kubasobanurira, hari byinshi yaciyemo, hari ibyo yavuzweho byinshi bamuhirikiye. Urumva ko aravuga ati mu bukwe bari kubahirika bagahirika, ariko icyo Imana yavuze kirasoza. Turabashimiye iby'ukuri, n'undi munsi tuzabakenera muzaza dukomeze tuganire dusangiza abavandimwe ibintu byinshi, kuko nakumvanye ubwenge burenze cyane. Noneho twinjiye mu byingo nasanze uri umuhanga. Turanagushimiye kudukundira umwana wacu, natwe tuguhaye karibu. Asante.